Pozdrav ljudi, vaš prijateljski Mage Region here. Ovo je možda prvi video koji će biti objavljen, možda nije, saznaćemo uskoro, ali za početak rešio sam da vam pokažem Tvorza, koji je nova stvar u Shadowlandsu i gdje stavljamo loše ljude, pa malo i neke dobre. Inače to je Jailorova kuća. Ogroman je, znači ima svega 9 različitih ulaza, od kojih su svake nedelje po 2 otvorena i nijedan od njih ne može da se uradi sam. Ili može, ali zahteva mnogo truda i zahteva veliku količinu strpljenja, jer kao što vidite ima 8 nivoa i svaki je teži od prethodnog. Sad, vedrija strana svega toga je jednom kada odradite svih 8 sljedeće nedelje, nakon što se resetuje, možete da upadnete direktno u 8. Samo tad definitivno ne možete sami, jer se težina scaluje. Tako da je tim i više nego obavezno. Evo i ovdje je 8. Ove nedelje su otvorene ova 2. Ovaj treći je otvoren zato što trebam da nađem ovog lavića malog ili ti Anduina. Da ne kažem malog... Znamo svi šta je, nećemo sada prozivati. Stvar sa ovim konkretno je to što piše da ima 8 lejera, ali je zapravo mnogo više od toga. Čuo sam da ima čak 18 i nisam odradio ni jedan. Tako da ćemo to raditi uskoro i to ću vrlo verovatno snimiti već u sljedećem videu. To vam je Torghast Tower. Detalji ćete još imati u narednim snimcima, jer jednostavno nije moguće pokriti sve u jednom. A ovdje, što možete vidjeti, je jedan vezani lik. Dobar baja stvarno pomaže, ali džaba vezao ga Jailor nakon što ga nije. Ti uzmenicu. Zaštite. Onda je Legendaries. To jest, daje powers Legendaries. Legendaries se pravim sami. Vidite, nije ni njemu lako. Sve radi jednom rukom, zamisli kad bi imao sve 3 slobodne. Tako da to bi bio mali tour de Torghast. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se uskoro u sljedećem videu. Pozdrav!